urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abantu 4 barimo abayobozi ba seminari ntoya ya Zaza kubera urupfu rw'umunyeshuri witwa Shema Christian w'imyaka 15 witabye Imana nyuma yo gukubitwa na bagenzi be. Tariki 16 Kamena 2024 nibwo RIB yafunze abanyeshuri barimo Tuyizere Egide w'imyaka 20 na Murenzi Aime w'imyaka 18, Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre w'imyaka 38 ushinzwe umutungo ndetse na Padiri Mbonigaba Jean Bosco w'imyaka 33 usanzwe ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri muri iri shuri nyine rya Petit Seminaire Zaza. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko bakurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake byateye urupfu no kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Ibyo nibyo byaha bakurikiranyweho abo bantu ko bari 4. Yakomeje kandi avuga ko abanyeshuri babiri Tuyizere Egide na mugenzi we Murenzi Emile biga mu mwaka wa 3 bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake byateye urupfu mugenzi wabo, bamuziza ko atarangije imirimo y'isuku yahawe, atakoze travaux bya bindi byo muri secondaire. Murabiza abanyeshuri bafite task bakora mu gitondo, ba de travaux rero banyuraho bareba nimba mwakoze ahantu mugenewe gukorwa. Rero umunyeshuri ntago yakoze ahantu yagombaga gukora, baramukubita baramukomeretsa bimuviramo urupfu. Ni mu gihe ariko Padiri Nkomeje Gusaba Alexandre na Padiri Mbonigaba Jean Bosco bakurikiranyweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga, aho abanyeshuri aho bamenyeshejwe ko hari umwana wakubiswe na bagenzi be ku buryo bubabaje kandi akaba ameze nabi ndetse ari no kuribwa mu nda, ko batanga imodoka yabo bakamujyana kwa muganga, ariko bo ntibabyumvishe bavuga ko yararimo kwirwaza. Dr Murangira yavuze ko byabereye aho ngaho nyine mu ishuri rya Petit Seminaire de Zaza riherereye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Zaza, akagari ka Nyagatunda, mu mudugudu wa Jambere. Yongeyeho kandi ko abafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Zaza n'umurambo ukaba woherejwe nyine ku bitaro muri laboratoire kugira ngo hakorwe iperereza n'isuzuma barebe icyateye urupfu cyangwa se ikibyihishe inyuma, mu gihe dossier yo yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha ikurikiranwe. Gukubita rero no gukomeretsa ni icyaha. Gukubita no gukomeretsa ku bushake nyine ni icyaha giteganywa n'ingingo. Igihano cy'iki cyaha nyine giteganwa n'ingingo y'121 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 mu kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo gukubita cyangwa se gukomeretsa byateye urupfu bihanishwa igifungo kuva ku myaka 15 ariko itarenze imyaka 20, n'izahabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 5 ariko zitarenze miliyoni 7. Wakwibaza ngo se aba banyeshuri barengeje bafite imyaka 18, hari umufite 18, hari umufite 15 na Padiri 38, 33 ndi bagomba guhanishwa iki gifungo. Kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 244 y'itegeko ryo kuwa ry'itegeko 68/2018 ryo kuwa 30 mu kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Guhanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko utarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 300 ariko bitarenze 500. Ibi byaha rero, ibi bihano wumvishe mvuze bishobora guhabwa bari abapadiri. Bya bihano navuze haruguru bishobora guhabwa bari abana
babiri uko bakubise mugenzi wawe. RIB rero yibukije abaturarwanda bose ko itazihanganira uwo ari we wese ukora icyaha nk'iki cyo gukubita cyangwa cyo gukomeretsa ku bushake bikaviramo umuntu gupfa, n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Yibukije kandi ko abantu kwirinda kwihanira kuko hari inzego zibishinzwe kandi ko ubikora wese azafatwa agashyikirizwa ubutabera. Yes, nk'uko nakomeje kubibabwira, kwihanira, kwanga gutabara byose ni icyaha. Kwihanira ni icyaha, kwihanira bikaviramo no gukomeretsa umuntu bikamuviramo urupfu, ni icyaha gihanwa n'amategeko nk'uko nabibabwiye mu ngingo zo hejuru. Rero uyu mwana mwumvishe icyo yazize bagenzi babo. Dukomeza kwibutsa ababyeyi n'abantu bashinzwe imibereho myiza y'abana cyangwa se ba animateur, ba animatrice, gukurikirana uburyo abana bana muri rusange. Tukwibutse, nimba utarakora subscribe, reba hasi hari akantu k'akazogera ukoreho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.